Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe muntu ubashe kuba ugenda udukurikira. Uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kugomeza ukabana natwe. Ngira ngo ni mu bihe bitoroshye cyane 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 ku isi muri rusange, ariko by'umwihariko mu banyarwanda aho turi kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbonero kugenda nkomeza imiryango ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Vuyanga kandi ndahita nerekeza mu makuru hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umakuru ku mirwano ikomeje kuba, dore ko muri iki gitondo ahanga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano yari yaje kuba igenda ikomeza mu duce tugiye kuba tugenda tugarukaho. Ndaza kuba ngenda njya hano mu misozi miremire y'Umurenge ahanga ku Ndondo. Ubu ibice abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 berekejemo nyuma yo gukubitwa bikomeye cyane ibyamenyekanye, ndetse n'impamvu babashije kuba bagenda bahungisha n'ibitwaro byabo byari biri mu gace turaza kuba tugenda tugarukaho yamenyekanye. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita nerekeza hano muri Uvira. Muri Uvira naho imirwano ntiyari yoroshye cyane cyane kuva ku munsi w'ejo. Muri iri joro hakaba hari kuvugwa iturika ry'ibisasu biremereye cyane hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ese ibi byaturikiye? Ese ni iyihe mpamvu byaturitse? Byose mbigufitiye hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita ngenda nihuta cyane mite nerekeza kuri M23 bisesuye. Umutwe w'inyeshyamba za M23 biravugwa yuko ubu Colonel Nanga yabagiye gusimbuzwa uwahoze ari Perezida Joseph Kabila. Ndango mu minsi yashize nibwo hagiye humvikana ubwo nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari mu kiganiro na Jeune Afrique, niwe waje guhamya yuko uwahoze ari Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila akorana n'umutwe wa M23. Byose niye mpamvu Joseph Kabila agiye kuba asimbura uyu Colonel Nanga wari umuyobozi w'umuhuzabikorwa wa M23. Yose ndaje kuba ngenda nyikugarukiraho gatanu kuri gatanu. Ibi bikaba bifite se aho bihuriye n'amacakubiri cyangwa se no gucikamo kabiri biri hano muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, kuko ubu Generali Boduwengaluye ntago ari gucana uwaka na Generali Sultani Makenga ndetse n'abagore babo. Niyihe mpamvu? Byose ndabigufitiye hano ku meza magari. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita nerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hakaba hagaragaye muvoma yo kwimura intwaro nyinshi zikomeye cyane kandi zikorerwa na checking. Nyuma yo gukorerwa checking rero hakaba haje kuba hagenda hagaragara amakuru atari meza yatumye ubu maginga yangaya muri iki gitondo hano mu gihugu cy'u Burundi abandi basirikare bagera kuri 6 batawe muri yombi nyuma y'abasirikare 26 twagendaga tugarukaho bari baje kuba bagenda bafatwa n'urwego rw'iperereza hano mu gisirikare cya FDNB, igisirikare cy'u Burundi. Byose ndaza kuba ngenda ngaruka nkubwira detaye n'impamvu aba basirikare baje kuba bagenda batabwa muri yombi. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi hano nkiri mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda kandi abapadiri babiri bafashwe barafungwa. Aba bapadiri bazize iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ni mu gihe kandi mu gihe turi mu bihe bikomeye cyane byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994, tukaba turi ku nshuro ya 32. Ribu yihanangirije abanyarwanda. Ese yabihanangirije kubera iyihe mpamvu? Ese yabihanangirije kubiki?
byose nibyo tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu. Isirayeli kandi magingo aya ngaya ikaba ivuga ko yamaze kuba igenda yongera kwica umwe mu bayobozi b'igihugu cya Iran mu rugamba rukomeye cyane rukomeje kuba rugenda ruba hano mu gihugu cya Repubulika cyo hagati, cyane rukomeje guhuza Iran n'igihugu cya Isirayeli, kuko ikomeza kuba bigenda bitangazwa. Ibyo ni bimwe tugiye kuba tugenda tubanamo, ariko nyaboneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano kandi like, kuko iyo ukanze like bikorohera kubona amakuru yacu, kandi ikindi ni support ikomeye cyane, Google ikaduha recommendation. Ntangira amakuru yacu rero n'ubundi reka mpite nyahera kuri iyi nkuru ivugwa kwihindagurika cyangwa se guhindura umuyobozi wa AFC M23. Uyu mutwe wa AFC M23 wavukiye mu gihugu cya Kenya i Nairobi. Ngira ngo niho nimbo mubyibuka nibwo aba bahuza bikorwa bose batumiye na AFC M23 baza kuba bagenda bateranira hano mu mujyi wa Nairobi, baza guhita bashinga ikiyo bise coalition y'abarwanya ubutegetsi bwa leta, ariyo AFC M23. Iyi ngiyi ikaba yaraje kuba igenda ishinjwa na Colonel Nanga, ari nawe waje kuba hita abo umuyobozi w'ihuriro ry'umutwe wa AFC M23 Arias Favor, nkuko bivuga mu magambo arambuye. Uyu numwe mu bagabo bazaga bagerageza kwerekana yuko bazi Perezida Antoine Felix Tshisekedi, kuko we yagendaga atangaza ko ari we wamwishyizeho mu buryo we yagendaga avuga ko yibye amatora, kandi Perezida Antoine Felix Tshisekedi ngatigize atorwa, kuko uyu mugabo Colonel Nanga numwe mu bantu bari bahagarariye akanama cyangwa se inama yari ishinzwe kubara amatora hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kumuvaho cyangwa se yo kuva ku butegetsi bwiwe, akihuza n'abo barwanyi b'inyeshyamba za M23, yagiye yumvikana cyane mu ruhame agenda avuga amagambo menshi yuko azakuraho Perezida Antoine Felix Tshisekedi yifashishije Arias Favor ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Nyuma yaho barakomeje urugamba. Uyu Joseph Kabila nyuma yuko yari yaragiye ahunga ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buza kuba bugenda bumushinja ko yabakorana n'abagambanyi. Abo bagambanyi bagendaga bavugwa bari uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Nyuma y'ifatirwa ry'imitungo ya Joseph Kabila wari waramaze kuba agenda agera hano mu mujyi wa Goma kwifatanya n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, murabyibuka ko akigera hano mu mujyi wa Goma ngo haba haragiye hagaragara yuko uyu mugabo ngo atigize abasha kuba yakwigaragariza itangazamakuru ngo agereke yuko afatanyije n'izi nyeshyamba za M23. Ariko nanone abantu bakavuga bati nimba iki kibazo cy'umutwe w'inyeshyamba za M23 cyaratangiye kuvuga hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mugabo ari we uri ku butegetsi, gute yaje agahita atororeza mu matwara yaba barwanyi b'inyeshyamba? Ngira ngo yagiye aganira n'abacifu bakuriye imiryango hano n'abami hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagiye tukunda kubigarukaho kubadukurikiranaga aho twagendaga dukorera hose. Magingo aya ngaya rero bikaba bivuga ko nyuma yuko uyu mugabo ageze hano mu mujyi wa Goma akifatanya n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, Joseph Kabila akaba ari ugiye kuyobora Arias Favor Kongo. Ati impamvu ni iyi: mu basesenguzi cyangwa se muri bamwe muri za maneko z'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'abawushyigikiye nk'uko bitangazwa umunsi ku wundi, bakaba basanze igihe ngo uyu Joseph Kabila yaba ayoboye uyu mutwe wa Arias Favor, hari bamwe mu baturage batumva neza impinduramatwara cyangwa se batumva iby'uyu mutwe
w'inyeshyamba za M23 kubera ko uyu ni umugabo wabaye perezida hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe kirekire. Mu gihe rero yaba ari we uyoboye uyu mutwe, bikaba bivugwa yuko abaturage benshi b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamuryamyeho, bose bahita biyumvamo uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ikaba ari nayo ngo trick ikomeye cyane baba bariho bagenda bakoresha. Ku rundi ruhande kandi bigahita bihura nuko uyu Joseph Kabila hari bamwe mu bayobozi bari muri guverinoma ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi, cyane cyane ngo ku ruhande rw'igisirikare, kuko igisirikare cyose aracyagifiteho imbaraga. Hari bamwe mu basirikare bakuru b'abajenerali uyu mugabo bamwumvira ngo bagahita bajoyininga uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Iri rikaba ibuye fatizo rero ndetse n'igitekerezo gikomeye cyane cyatumye batekereza yuko uyu mugabo yagombye guhita ayobora uyu mutwe w'inyeshyamba cyangwa se uyu mutwe wa Alias Fever, nkuko turi kugenda tubigarukaho 5 kuri 5. Iyi ndi mpamvu rero ihari nyamukuru, bakaba bareba yuko byanze bikunze mu gihe batembagaza ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi, uyu yahita ba perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone bikavuga ati ese uyu mugabo ngira ngo muribuka amasezerano bagiye bagirana, akaza kubagenda abihinduka akabagambanira bagasubira mu mashyamba, bakavuga bati ntiyaba agiye kongera kuba yagenda atugambanira. Ibi bigahita bihura yuko rero uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 navuga mu urimo agatotsi. Ngira ngo ntabwo ndi bubitindeho cyane, twagiye tugaruka ku buryo uyu mugabo Sultani Makenga atari gucana uwaka na Generali Boduwe, ndetse n'umugore wa Sultani Makenga batari gucana uwaka, ndetse hagahita hakubitiraho yuko Sultani Makenga rwose ikijyanye na Joseph Kabila ngo kucyumva kwiwe biri kure cyane. Ati impamvu biri kure cyane rero, uyu mugabo ubwo yagendaga agambanira aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 Joseph Kabila, uyu General Sultani Makenga n'umwe mu bantu bari bafite brigade yatwaraga muri izi nyeshyamba za M23 zarwanaga icyo gihe, cyane cyane zari ziyobowe na Laurent ndetse n'uyu General Boduwe akaba yarari ku yindi size. Uyu Joseph Kabila bivuga ko aramo agera ubwo yageraga mu mujyi wa Goma, amescot ya General Sultani Makenga, ndetse nawe ntibigize babemerera yuko babasha kuba bagenda ngo bahure nawe baganira. Amakuru akabavuga ko bahuye hashize ibyumweru 2 nkuko ngo byari byamaze kuba bigenda bitegekwa cyane cyane. Uyu rero bihita bihuza nuko bavuga ko uyu General Sultani Makenga ngo rwose kumva oda bigoranye cyane, bikaba ariyo mpamvu bivuga ko byanze bikunze haraza kugaragaramo uruntu hagati y'aba barwanyi. Ikindi mu minsi yashize hagiye humvikana ikintu bita gupezanya, ese n'ubundi baramutse bafashe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba barwanyi ntibazarwanira kuwaza aba perezida, kuko ikigaragara uyu Colonel Nanga nawe yarabishakaga, ugakubitiraho uyu mugabo uyu nta wundi n'ubundi Joseph Kabila wahoze uyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uyu Bertrand Bisimwa wagendaga nawe atajya kure yuko yagenda agatwara igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe baba bakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Dore ko iyi ari nimwe mu ngingo cyangwa se mu byo bifuza mu biganiro biri kugenda bisubukurwa ku itariki ya 13 z'uku kwezi bizabera hano muri Swiss. Mvuye ahangaha kandi ubwo nanindi kuri iyi nkuru iri breaking, ngira ngo turakomeza kuba tugenda tuyikurikirana, iki cyari cyo cyose muraza kuba mugenda muyibona. Reka mite nerekeza ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ni imirwano ikaze cyane yahuzaga abarwanyi b'inyeshyamba za M23 mu bice bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura abasirikare bagera kuri batatu baje kuba bagenda bahasiga ubuzima ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 nk'uko tubikesha imboni yacu. Ni mu mirwano ikaze cyane yaberaga hano mu misozi yo Kundondo, hano mu misozi miremire ya za Fizi na za Uvira, aho barwanyi b'izinyeshyamba za M23 bahuraga n'urugamba rukomeye cyane. Baje kuba bagenda bahanganamo umwanya utari munini cyane, akaba ari nayo mpamvu bivuga ko haba hatakaye abasirikare bakeya. Ni ingabo z'abarundi zifatanyije na coalition ya Wazalendo, FDNB ndetse n'abacashuro, bose kuva ku munsi w'ejo bazaga kuba bagenda barwana hano mu misozi miremire y'Umurenge. Ni imirwano itarigize imara umwanya munini, dore ko iyi mirwano yaje gutuma abatari bakeya ku ruhande rw'igisirikare cya Wazalendo bakomereka cyane, ndetse hakaba hagaragayemo no gufatwa intwaro nyinshi ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 nk'uko tubikesha imboni yacu iri muri aka gace. Mvuye hano kandi ahandi hongeye kumvikana iturika ry'ibisasu biremereye ni hano muri Uvira. Muri Uvira hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo no muri iki gitondo haramutse cyane cyane hano mu nkengero za Uvira imirwano. Amakuru atugera akaba avuga ko ari abarwanyi b'inyeshyamba za M23 baba bariho bagerageza kuba bagenda bisubiza bimwe mu bice by'ahangaha muri za Uvira ndetse na hafi na za Fizi, cyane cyane mu midugudu ya K.G.E ndetse na Mugeti, ndetse utu tukaba ari tumwe mu duce aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda bamburwa n'umutwe w'inyeshyamba, cyane cyane yaba urubyiruko rwaharahiriye kuba rwagenda rufasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rukomeza kuba rugenda ruba cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi nkomeje amakuru yacu kandi hano mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda turi kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Ribu yibukije cyane cyane abakoresha imvugo zipfobya jenoside yakorewe abatutsi, yabihanangirije cyane. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu rwasabye abanyarwanda guca no kwirinda imvugo zipfobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Ni mu gihe turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994, aho turi ku nshuro ya 32. Umuyobozi muri Ribu ushinzwe ubukangurambaga no gukumira ibyaha n'irenganya Jean Claude avuga ko muri iki gihe cyo kwibuka abacu bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi ari byiza ko abaturarwanda bose biyemeza gukumira no kurwanya jenoside. Yibukije ko ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ari 7 birimo guhakana jenoside, gupfobya jenoside, guha ishingiro jenoside, kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside, kwiba cyangwa kwangiza imibiri y'abazize jenoside, gusebya, kunona cyangwa se gutesha agaciro inzibutso za jenoside cyangwa se ahashyinguwe imibiri y'abazize jenoside, no guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside. RIB ikaba ikomeza ivuga ko ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara gusa ikaba irimo kugenda igabanyura ubukana, ibigaragara ko hari intambwe imaze kuba igenda iterwa.
ntirenganya kandi yaboneyeho gusaba urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda gukwirakwiza imvugo zipfobya jenoside. Yagize ati mu isesengura RIB yakoze yasanze hari umubare munini w'abantu bihisha inyuma y'imbuga nkoranyambaga bakaba aribo babiba amacakubiri n'imvugo zivangura. Icyo twashishikariza urubyiruko, dore ko ari benshi bakunze kuzikoresha cyane, ni ukwirinda kuzigira igikoresho cyangwa gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga bigaragarira mu mvugo nk'izi tugomba kubyamagana. Mu mwaka wa 2025 mu cyumweru cy'icyunamo RIB yakiriye imanza 82 harimo izirebana n'ingengabitekerezo ya jenoside n'izifitanye isano nayo zingana na 76, mu gihe izivangura ari imvugo zigera kuri eshatu nk'uko RIB yagiye ibitangaza. Magingo aya ngaya nahoze mbona n'umuvugizi wa RIB aho yagendaga Dr. B Murangiratsiri gendaga avuga ko nyaboneka nimba ubonye abapfobya jenoside ndetse n'abakinira ku mateka yacu cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuko ariho bakunze kuba bagenda bishyura bakoresha ibi bintu, ugakanda like kandi ko uba uri gushimangira ibintu bibi cyane. Ikindi kandi yibukije bamwe mu bahanzi ndetse n'abasitari tugera mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside bakabasha kuba berekeza hanze y'igihugu ndetse bagenda baniyama rumwe mu rubyiruko, dore ko ubwo twari turi kwibuka abacu bazize jenoside umwaka washize hagiye hagaragara bamwe mu rubyiruko bagiye bakora live ku mbuga nkoranyambaga nko kuri za Instagram ndetse na TikTok. Mvuyanga kandi reka mpite nerekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mirwano ikomeje guhuza cyane cyane, ariko nanone reka ngaruke hano mu Burundi rwose nanicikanywe ni inkuru ivugwa yuko hano mu gihugu cy'u Burundi ubwo habaga iturika ryabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 hagiye havugwa yuko perezida cyangwa se hagiye gukorwa iperereza rikomeye cyane. Iri perereza rikaba ari iperereza ryagendaga rirebana n'intwaro hano mu gihugu cy'u Burundi zari zaje kuba zigenda zibasirwa n'inkongi y'umuriro. Ibi rero bikaba byatumye bahita batangira kuba bimura ububiko bw'izi ntwaro, ariko mu gucekinga ngo bakaba basanze hari zimwe mu ntwaro zidafite ibyuma bimwe bya pièce de rechange cyangwa se materiel z'izi mbunda z'imbere. Ibi rero bikaba byahise bituma benshi bagenda bibaza ku byabaye, ndetse hahita hagaragara itabwa muri yombi ry'abasirikare bandi bagera kuri 6 baza basaga abandi bagera kuri 26 twagendaga tugarukaho baje kuba bagenda batabwa muri yombi. Mvuye ahangaha kandi nyaboneka reka mpite nihuta cyane n'ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda abapadiri bagera kuri 2 batawe muri yombi. N'abapadiri 2 batawe muri yombi aho baziraga gusoma misa ahantu hatemewe. Abapadiri 2 ba diocese gatolika ya Byumba batawe muri yombi kuri Pasika bafashwe n'inzego z'umutekano mu ntara y'Iburasirazuba bazira gusomera misa ya Pasika ahantu hatemewe, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru cy'ikinyamateka cy'inama nkuru y'abepiskopi gatolika y'u Rwanda. Abo barimo Padiri Eric Wayezu, padiri mukuru wa paruwasi ya Nyakayaga, ndetse na Padiri Didier Nzabaramba abarizwa muri paruwasi ya Kiziguru, zombi za diocese ya Byumba, nk'uko iki kinyamakuru cyaje kwa kigenda kibitangaza.
kuyu wa gatanu Mata umwaka w'2026 umunsi mukuru wa Pasika, Padiri Eric Uwayezu, padiri mukuru wa paruwasi ya Nyakayaga, na Padiri K.G.E Nzaramba ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Kiziguro, zombi za diocese za Byumba, batawe muri yombi n'inzego z'umutekano bafungirwa kuri sitasiyo ya Ribu ya Kabarore bazira gusomera misa muri shapeli yo mu rugo rw'ababikira ahantu umurenge wa Kabare uvuga ko bitemewe kuhasomera misa. Ubwo ni ubutumwa kinyamateka yashyize ku rukuta rwe rwa X. Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ntacyo iratangaza ku mugaragaro kwitabwa muri yombi y'aba bapadiri bagendaga batabwa muri yombi, nkuko turiho tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Kandi nkomeje amakuru yacu rero, dore ko ari menshi ngufitiye hano. Iyi mirwano ikaba imaze gusiga abaturage benshi bava mu byabo mu midugudu imwe n'imwe, ari nako umutwe w'inyeshyamba za M23 ugenda ukurwa mu duce tumwe na tumwe. Ubu maginga yangaya mu gace ka Bukuru, Ziralo ndetse na Buzi, ingabo za Wazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi nimwe mu midugudu zamaze kuba zigenda zifata zirukanyemo abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Muri uyu mudugudu wa Bukuru ni hamwe mu gace gakomeye cyane kari karimo zimwe muri za amura zabaga hano muri Karihe zakoreshwaga n'igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Bikaba bivugwa ko ubwo Abawazalendo bafataga kano gace baje kuba bagenda bahakura intwaro nyinshi cyane zari zirimo ngo imbunda za Rocha 7 za machine gun ndetse n'imbunda za AK47 ndetse na n'imbunda za mota, nkuko twaje kuba tugenda tubibona ku mashusho bariho bagenda babyerekana n'imbunda nyinshi. Ndetse ariko nyaboneka hano bikaba bivugwa ko haguye abasirikare bagera kuri 2 b'Abawazalendo. Nta musirikare n'umwe w'inyeshyamba z'umutwe wa M23 zaje kuba zigenda zigusha ahangaha. Andi makuru akaba avuga ko hano muri Ziraro naho hari platoon y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 yarwanaga yaje kwimukira hano muri Buzi. Igeze muri Buzi ihasanga ingabo z'abarundi ngo zigenda ziyishwiragiza, nkuko amakuru akomeza kuba agenda abitangaza. Baza kuba bagenda barusho ngo kuba bagenda babasubiza inyuma. Izi ngabo ziza kuba zigenda ziva muri aka gace. Byumvikane yuko ubu inyeshyamba za M23 muri aka gace katari ka Karehe ubu zitakihabarizwa maginga yangaya. Mvuye ahangaha muri Karehe kandi nkuko nakomeje kuba ngenda mbigarukaho ahangaha muri Minembwe ku munsi w'ejo nibwo haje kuba hagenda hagaragara indege. Iyi ndege ikaba yari ije ku kibuga hano muri Minembwe. Iyi ndege ikaba yaraje kuba igenda ihura n'isanganya rikomeye cyane, kubera ko yaje guhita iraswa ihira mu kirere cyane. Iyi ndege ikaba yari irimo abarwanyi bagera kuri 3 ba M23 bari batwaye ibikoresho ndetse n'imiti kubakomerekeye ku rugamba, ndetse hakaba harimo ngo n'ibyo kurya muri kano gace, kubera ko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda ngo zibura ibikoresho bimwe na bimwe bibasha kuba byagenda bikomeza bibafasha kuba bagenda babasha kuhasoringa hano ku rugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byahise bituma uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 kubera kubura ibi bikoresho, kubera ko ngo hari amazi iminsi n'ubundi byarabaye iyanga, bikaba byafekise aba barwanyi, kubera yuko bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe batangiye guhita bagenda biripotinga ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo
ndavuga cyane cyane nyuma y'uko haje kuba hagenda hagaragara y'uko abarwanyi bagera kuri 13 bose bamaze kuba bagenda bishyira mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibi bitero bikomeye cyane byaje kuba bigenda bigabwa cyane kuri iyi ndege. Mvuye ahangaha kandi cyane cyane n'ubundi ndi hano hafi ahangaha ku mirongo imbere ku rugamba nkuko bigenda bitangazwa ahangaha mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho hano na za Fizi imirwano ikomeye cyane imaze iminsi igenda ihabera bikaba mu duce twa Mitabo. Ubu hano muri Mitabo ndetse na Kajembwe ndetse na Mujeti ubu umutwe w'inyeshyamba za M23 ntizikibarizwa muri aka gace kubera yuko nyaboneka zaje kuba zigenda zihakurwa n'abarwanyi b'abawazarendo bafatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni bimwe twakomezaga kuba tugenda tuvuga uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 nyaboneka ukomeje kuba ugenda utsindwa mu gihe ari kuvugwamo amakimbirane hagati y'abayobozi babo kuko ngira ngo twakunze kuba tugenda tubigarukaho yaba General Bodwe ntaga yumvikana na General Sultani Makenga, abagore babo nabo bakaba bariho barwanira ibyinjira cyane cyane mu buryo bwo kuba bagenda basoresha bino mu bice bagiye bafatangira ngo twakunze kuba tugenda tubigarukaho. Ikaba impamvu ikomeye cyane rero iri kugaragara kubera muri uku kutumvikana ugakomerezaho muri uku gukomeza bagenda batsindwa bamburwa bimwe mu bice. Andi makuru akaba avuga ko uyu koroneri Maniza babo waje kuba agenda ava muri aka gace ngo yaje kugaragara aca mu baturage muri utu duce ari kumwe n'ingabo n'abarwanyi ba M23 bari bamaze kuba nyine bagenda batsindwa muri aka gace. Ibi rero nyaboneka abantu benshi bakibaza se ntibyaba ari amateka agiye kuba agenda yisubiramo ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 kuko 2013 barajyanye ibyabaye ngira ngo mwarabibonye baje gukubitwa bikomeye cyane. Ibi bigahita bihura nuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi yaje kuba agenda asezeranya abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Kongo ubwo yari amaze kuba agenda bahereza imodoka n'amazu yabo nyuma yo kujya mu gikombe cy'isi. Uyu mugabo bikaba bivugwa ko yamaze kuba agenda nababwira yuko agiye gufata ibice ibyo ari byo byose umutwe w'inyeshyamba wa M23 wagiye ubasha kuba ugenda wigarura wambura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitero byagiye biba. Ese ntiyaba afite aya makuru kubera ko bamwe batangiye gushinjanya ubugambanyi abandi batangiye gushinjanya mu kwikubira indonke muri bino bice bagiye bafata? Reka tugende tubitega imbohe tuzagenda tubibona cyane. Rero ubu hano mu Burundi bukaba bwishize Perezida Cyprien Ntaryamira yitabye Imana cyangwa se apfuye. Ntaryamira yapfuye hamwe n'abaminisitiri be babiri mu mpanuka y'indege yabereye cyane cyane hano i Kigali mu mwaka w'1994 ubwo bari bavuye mu nama y'akarere muri Tanzania ari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Mu Burundi rero Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ku munsi w'uyu munsi aribwo yaje kuba agenda aterekaho cyangwa se ashyira indabo kuri uyu cyangwa se ku gituro kivugwa ko cyaba kirimo uyu mugabo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku mpamvu we na FPR batari bagamije kwica Habyarimana. Ku itariki ya 6 Mata imyaka 32 irashize Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda yishwe ubwo indege ye yari imuvanye Arusha muri Tanzania yahanurirwaga mu kirere cya Kanombe mu mujyi wa Kigali.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko we na FPR Inkotanyi yari ayoboye batashakaga ko Habyarimana Juvenal apfa, w'u Rwanda cyangwa se w'u Rwanda yicwa, kuko atari we wari ikibazo cyatumye bafata icyemezo cyo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu n'abanyarwanda. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2022 urukiko rusesa imanza mu gihugu cy'Ubufaransa rwategetse ko dosiye y'iperereza ku iraswa ry'indege yari itwaye Habyarimana ifungwa nyuma y'imyaka irenga 20 y'iperereza. Mbere y'uko Ubufaransa butangiza iryo perereza mu 1998, abantu bari hafi ya Perezida Paul Kagame bakunze gutungwa agatoki bashinjwa kuba aribo baba bararashe iriya ndege yari itwaye abarimo na Ntaryamira Cyprien wari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Icyakora mu mwaka wa 2012 raporo y'impuguke z'Abafaransa yerekanye ko iyo ndege yaba yarahanuwe n'abahezanguni bo ku ruhande rwa Perezida Habyarimana babonaga ko we ashaka kumvikana na FPR mu masezerano ya Arusha yari yarabanjirije gusinya. Perezida Paul Kagame mu gitabo Convention with the President of Rwanda, ubwo yabazwaga n'umunyamakuru France Sudani wa Jeune Afrique ku giti cye ibyo yemera byerekeye uwaba yarahanuye iriya ndege, nawe yashyize mu majwi abahezanguni babonaga ko Habyarimana ari kuganisha igihugu cyangwa se kugurisha igihugu kuri FPR Inkotanyi no ku butasi. Yagize ati, icyo nemera ku giti cyanjye ishingiye ku bikekwa ndetse no ku iperereza ryakozwe n'umuryango w'abibumbye, nta na kimwe muri ibi cyabaye kubw'ubuhemu cyangwa se kubw'impanuka. Iminsi myinshi cyangwa se ibyumweru mbere yuko indege ya Habyarimana ihanurwa, hari harabayeho ibiganiro ku mugaragaro. Ibiganiro byatangazwaga kuri radio n'ibinyamakuru by'intagondwa, byavugaga ko hari ikintu gikomeye kigiye kuba. Uko igihe cyegerezaga igihe cyacyo, icyo kintu cyagombaga kubera cyarushijeho gusobanuka. Yakomeje agira ati, Habyarimana bakundaga kumwita Kinani, bisobanuye ko atatsindwaga, nk'ikintu gikomeye kandi gifite imbaraga zisumba ibindi byose. Ryatsinda ry'intagondwa niryo ryamushinjaga kugurisha igihugu kuri FPR no ku butasi, kuko batekerezaga ko yemeraga byinshi cyane mu by'imishyikirano. Mu bitekerezo byabo kuba yari yaremeye ukuganira no kwemera ko FPR yinjira muri guverinoma byari ukwemera ibintu birenze urugero. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko abari bashyigikiye ishyaka rya Habyarimana bari bafite imyumvire y'ubutagondwa burenze ubwe, nubwo ibyo bidasobanura ko nawe atari intagondwa. Yunzemo ati, ashobora kuba yarageragezaga gukemura ibintu akoresheje ubwenge n'ubushishozi bwinshi, ariko yari agifite imyumvire y'ubutagondwa. Uburyo yakoragamo bwari butandukanye, ariko ingengabitekerezo yari imwe. Umukuru w'igihugu ubwo yibutswaga ko FPR Inkotanyi yari ifite impamvu yo kwica Habyarimana, yavuze ko ku ruhande rwabo byari bitandukanye. Yagize ati, ibyo ni ikibazo gitandukanye, ntabwo twari tugambiriye Habyarimana nk'umuntu ku giti cye. Icyo twashakaga cyari gukuraho ubutegetsi bwari burimo na Habyarimana, ariko ntitwigeze twemera ko gukuraho umuntu umwe ari byo byari gutuma iyi sisitemu yose ivaho. Nta na kimwe
mu bikorwa byacu, mu mitekerereze yacu cyangwa se mu magambo twavuze, kigaragaza ko Habyarimana ari we twari tugambiriye. Icyo twakundagaho cyari uko iyo sisiteme yose ivaho uko yakabaye kose, nubwo byitwaga ko ari we wari uyiyoboye cyangwa se wari uri muri iyi sisiteme. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ko Habyarimana yari kuvaho wenyine ntacyo byagombaga kumara. Yagize ati ntabwo twari gutuma habaho iterambere iryo ari ryo ryose. Kubw'ibyo rero mu igenamigambi no gutegura ingamba ntitwagombaga kugambirira umuntu ku giti cye. Ibyo byari kuba ikosa ridafite inyungu nanye inteko zacu nibyo twashakaga kugeraho. Intambara ntiyari igambiriye Habyarimana, intambara yacu yari igambiriye sisitemu ari nayo itandukaniro rikomeye cyane rikomeza kuba rigenda rigarukwaho cyane cyane umunsi ku wundi ahangaha muri izi raporo zigiye zitandukanye bakomeza kuba bagenda bashinja cyane cyane kuri iri hanurwa ry'iyi ndege. Mu gihe kandi nkomeje amakuru yacu, umunsi M23 izagenda itangiraho ibiganiro mu gihugu gishyashya yo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukaba wamaze kuba ugenda umenyekana. Uyu munsi ni ryari nawo ngufitiye hano imbere yanjye 5/5. Icyo usabwa wowe no gukomeza ukabana natwe. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo twaje kuba tugenda tugaruka cyane cyane intumwa za leta ya Kongo, ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'izihuriro rya M23 byamenyekanye ko zizahura mu Busuwisi kuyu wa mbere itariki ya 13 Mata mu gukomeza ku biganiro bya Doha impande zombi zimaze igihe zigirana. Iki ni icyiciro gishya cy'ibyo biganiro cyateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Qatar, ndetse byitezwe ko ziriya mpande zombi ziyemeze gushyira iherezo ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zigomba kubikirana cyangwa se gukurikiranira hafi. Amakuru akaba avuga ko biriya biganiro byari bimaze igihe bibera i Doha muri Qatar byimuwe by'agateganyo kubera intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati. AFC M23 na Kinshasa bagiye guhurira mu Busuwisi mu gihe amasezerano ya Doha yashyizweho umukono ku itariki ya 15 Ugushyingo umwaka wa 2025 hagati y'impande zombi atashoboye kugera ku musaruro wifuzwaga, kuko mu ngingo 8 ziyakubiyemo 2 zonyine ari zo zashyizwe mu bikorwa. Ni ingingo zirimo uburyo bwo kugenzura ahagenga n'uburyo bwo guhererekanya ifungwa. Ibibazo by'ingenzi birimo ejo hazaza ha M23, gucyura impunzi n'ubutabera ku byaha byakozwe ntibyigeze bibonerwa ibisubizo. Mu gihe aya masezerano kandi asaba M23 na leta ya Kongo gutanga agahenge, kugeza ubu ahubwo imirwano irakomeje ntabwo kigize kubahirizwa. Kuva ku itariki ya mbere Ukuboza mu mwaka wa 2025, M23 n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bahuriye mu mirwano yabereye muri teritwari ya Mwenga ndetse no mu mujyi wa Uvira, nk'uko ku itariki ya 10 Ukuboza Uvira yafashwe n'inyeshyamba mbere yo kuva muri iriya mujyi, nyuma y'iminsi mike ikaza kwasubira. Hejuru y'ibyo M23 na Kinshasa bahuriye mu nama imwe yonyine muri eshatu zari ziteganyijwe mu rwego rwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Ibiganiro byo mu Busuwisi birakurikirana n'inama y'imyabutatu yabaye hagati y'itariki ya 17 no ku itariki ya 18 muri Werurwe hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati ya DRC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi nama yabereye i Washington, izo mpande zombi zemeye gufata ingamba zigamije kugabanya amakimbirane. Kugeza ubu
M23 isaba Kinshasa, mu by'isaba Kinshasa harimo kuvugurura itegeko nshinga, hagashyirwaho uburyo bwa za leta ku buryo Kivu zombi zahinduka zimwe muri leta zigize Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ikindi, ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bukanavaho nk'uko M23 ikomeza kuba igenda ibisaba. Ibi abantu benshi bakaba bibaza se byaba cyangwa se ntibyaba. Nyarukiye ku ntambara iri kuba hano mu gihugu cya Ukraine ndetse n'aba Russia, dore ko intambara irimbanyije. Iyi ntambara ikaba yaracecetse kubera ibiri kuba hano hagati ya Isirayeli, ariko n'ubundi iyi ntambara ikaba imaze gufata indi ntera, dore ko ubu ubona ko yarambiranye cyane. Abarusiya ngo batwaye imodoka berekeza ku biniro by'ingabo za Ukraine maze biyemeza kumanika amaboko. Abakozi bose begereye ibifaru bya BMP bagera ku birindiro bya Ukraine by'ingabo za Ukraine bahagaze bafungura cyane bafite udutambaro tw'umweru twerekana yuko bataje kurwana ahubwo bagamije amahoro. Aba bavuga bati fata ibikoresho nturase. Baje ari abasirikare n'abapolisi basohotse mu modoka zabo bazamuye amaboko, bamwe ndetse banafashije kwimura ibifaru bimwe mu birindiro bya Ukraine. Mu masaha make abarwanyi ba Ukraine bakiriye imodoka nyinshi z'Abarusiya zikora hamwe n'amasasu Abarusiya bariho bagenda bakoresha muri utu duce. Ukibaza ngo aba basirikare bose rwose baragera mu gihugu cy'Uburusiya, ntago ubutegetsi bwa Vladimir Putin buraza kuba bugenda bubakoraho ryake. Nibyo turazi kuba tugenda dukurikira hano 5 kuri 5. Reka ngushimire nyaboneka nimba ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe buri kandi ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko tuba tugufitiye amakuru menshi yaba avugwa hano mu Rwanda ndetse n'abari kuvugwa hanze y'u Rwanda.